भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। नवमोऽध्याय। राजविद्या राजगृहयोग। भगवानुवाच इदं तु ते गृहे तमं प्रवक्ष्याम्य न सूयते ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञाता मुच्यते शुभात्। राजा विद्या राजगृहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्याख्यावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाह्यं तस्वस्थिता न च मतस्तानि भूतानि पश्य मे जगमैश्वर्यं। भूता भून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्तानि तुपधरय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जन्ति मामेकं। कल्पक्षये पुनरुत्थाने कल्पाद्रौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वमवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णमवसं प्रकृतेर्वशात्। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं। हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। न च मन्दानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। अवजानन्ति मां मूढा मनोसिंह परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसा। राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी स्थिता। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञातभूतादिमभयम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता। नमस्यन्तश्च मां भक्त्वा नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन जप्यन्ते यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमौषधं। मन्त्रोऽहमवाच्य महमग्निरहमृतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेदै पवित्रमोङ्कार रुक्सां जदुरे वचा। गतिर्भर्ता प्रभु साकी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभाव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।
तपाम्यहमहं वशं निगृह्णामृतसोजमि च अमृतं चैवामृतस्य सदसचाहमर्जुन अनन्याश्चिन्तयन्तो मं पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जगख्यामं वहाम्यहम् जप्यान्यदेवता भक्ता जजन्ते सदयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय जजन्त विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वज्ञानश्चबन्ति ते जानति देवव्रता देवन् पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेर्ज जानति मद्जानिनोऽपि मम पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तप्रहुतमस्मामि प्रयतात्मनः जत करोसि जत स्नासि जजुहोसि ददासि जत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद्दर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनौ सन्न्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तात्मा ममुपैष्यसि सोमहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषेऽस्ति न प्रिया जो भजन्ति तु मं भक्त्वा मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेतेषु दुराचारो भजते मनमन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजन्निः न मे भक्त प्रणश्यति मं हि पार्थव्यपाश्रित्य जेऽपि स्वपापजोनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा सोऽपि जानति परं गतिम् किं पुण्य ब्रह्मण पुण्य भक्तराजसीयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्जाजी मं नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव मात्मनं मत्परायणः ओम तस्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगृह योग नाम नवमोऽध्याय भीमस्य पूरणी भंग मुनिरापि मतिभ्रमा यदि शुद्धं वा मम दोष न विद्यते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।